riakinyithirwe kotini kiama kia mawakili LSK na kinya kamiti ya kuhothetera gioto kia umuntu KHRS akiruta mwerekera mugambithani wa koti eno Justice J Chigiti arungamitie mutaratara wa gupeana kieni giki kiri kambuni ya Learning Group ira ikwirigirwa gukirungamira kwa miaka 30. Thirikari wigitwe ikithania iguru ria ngwataniro gatikayo na kambuni eno warira Kenya baingi bario aruti ngugi bakieni giku bareganite na itio riru hanene harainde gambarire rikathigirwe tariki 8 mweri tuthiete. Getu FM. Na Minister wa Kigina John Bandi augite thirikari kanyia maugoti mara Kenya bagitagwa iri njira imwe ya kuthiria mukenya ngarama ya uturo mamwe maugoti mama na mwana ugoti bura bugitagirwa aringi biashara tabo corporate tax bura bugitagirwa rutingo gepei na kinya bura bwa akuthondeka into VAT. We are going to reduce VAT in the medium term from 16% to about 14%. We want to reduce other taxes, including corporation tax or corporate tax, from 30 to 25%, and even pay as you earn. This is the strategy. The thinking of the Treasury is not to increase the tax rate, is to reduce it. But for that to happen, there are conditions we have imposed on ourselves, not by anybody else. The conditions is make tax collection efficient, make tax laws simple, make tax collection efficient, and efficiency in the use of resources. Kagitani wagakumbandi ugite thirikari hitiongera mbecha ira thirikari tumagira kwira na mbere mantu mayo. We have never been in this kind of situation because every day, serious, I get accounting officers, literally everybody asking for resources here, resources there. Unless you want to go to a Shylock to get more money, where will you get additional expenditure? So, Treasury will not support additional expenditures. I wish to urge accounting officers to align work plans to be within the approved estimates and prioritize outstanding commitments, pending activities within the context of the fiscal year 2025-26 budget. Getu FM. Na tukithi na mbere na ndeto chietu ntuguwe mwaki nyuma ya bamwe babunge kuma Mount Kenya East kwegwa bagitumiria Minister Professor Kithure Kindiki ta mwario wago na kinya mutongoria ora bagatumagira kwaraniria na rais indi Senator wa kaunti ya Meru Kadhuri Murungi nebumiritie kwariria agintu giki gukurukira mutandao wake wa akithaino. Kadhuri augite ukegwa kirigintu gigitumike thirwa atongoria bonde ibaretitwe gikaroni giku hibu kuonania ngwataniro indi kunkuruki nongerete kuga kuri na ngwataniro kana kuri na gitumi kuigwa kuri na ngwataniro na kinya huru mwebwa kindiguru rungu ro Rais William Ruto. As the registrators from Mount Kenya East, and on behalf of our people, we have unanimously agreed that the link between us and the executive is Professor Kithure Kindiki. Mount Kenya East is on the rise. Mount Kenya East is on the rise. Bara bakinyete gikaroni giku na hibamwe babunge kuma kaunti ya Embu, Tharaka Nithi na kinya kaunti ya Meru. Getu FM. Na tukiredia ndeto chingi noe munini wa munene wa bodi chintere chegembe no de makabitok na rutete mukana umukire kire amba ababikibiki gondugoku hakiuga bara bakagwatekana bakayukirwe matagari makiwado wari athiete na mbere kuga ibaitetie mutaratara wa gukandana na gintu giki Ndorokasilendio ntuida na ndeto ino. Enda mahali nyingine ufanye wizi huko lakini sio hapa. Nimeario na mukana yo murito kumakireo siesio laro Eldoni Odhiambo. Kireamba babikibiki baraba kuonekana sokera na kinya kutira boro etete dia babikibiki. Uamwana weta na bikibiki nyingi. Nare musemani yue kikirete dia babikibiki na nene baukaria. Weka metaratara ya kuwatanira kuthiria wambabo na wekira dhuani ruampene. Mark Bitok ni munini OCPD gembe
Gembe North. Tuko na wana bodaboda. That's why tunakuja kwa all sectors. Tukimalizana na nyinyi saa hii, iko na hata departments tunaendea. We need to enjoin anybody ambaye ako hapa kwa maneno ya nini? Ya security. Weldon Odhiambo ni OCS Olare. Kuna zile routes ambazo mnajua ni dangerous. Tuko kwa mikakati ya kuzuia hii mambo ya kupoteza pikipiki na maisha. Si ni ukweli? Zile dangerous routes, tafadhali hata mtu akikwambia ni don't follow those routes giza ikiwa imeingia. Wakati umepata mtu pia unaweza nipigia simu. Kuna watu wanataka niwapeleke mahali fulani lakini naweza andamana na hao watu polepole mpaka tufike mahali. Nkiripota Getu FM kumalareshyo ne bunge ke Gembe North. Mbita Dokas Olediantoidha. Getu FM. Na bamwe bakari gicigo bunge kia Buri baugite bamukirite bwega mathomo megie kwandikithwa kuwata kandi ya maisha namba ira ikweregerwa kuyukia kanya aga akibande itaburato kutarirwi mwandiki Nteto Endwine Gatobu. Bakiaria kati natongere baba ikundi mwanya bagishiko kia Buri baruge bareketi kugwata moritani jegi maisha namba na kire kibande gya kiriwe kithirikari ibande kire kethero kire ninto byonde bya muntu kumari omunini monka gwitwa kwawe na kugana nde bari tayari guchiandikithia buga ibwega sana nonto bwa national government guturitana mantu ja maisha namba awo muhimu bura bunene ndona kio ne ati mantu jonde ja thirikari NHIF NSSS mantu ja license na bichipu ire ekethirwa ikiria ire ekethirwa ina information yonthe Deputy Kirimi coordinator wa persons with disability bodies tukogwererwa maisha namba nonto nande netete gutureta thirikari na tukomba kumenya kamantu jetu jonde document chetu jonde ikethirwa kichieke maisha namba eu na kiribangi na bome na ubatumira ntumweji bare na ubatirerwa mantu ja maisha namba ibone advantages tayunkugira ni njega na antu ibari register maisha namba nonto ikethirwa ire hotel yobubu nene mono mbere antu beto ba disability ibaciumirie na inya atonyekire maisha namba eji bakareke gitarita uraritaga mwanka ntukwe mwico gukaira antu baucongoma na mustari na bakienda kuthithirwa ibaciumirie nande kumenyithia youth ponde na kubera maisha namba igintu kimwe gikiega ndikagitana kara thirikari gukurukira mabitha bayo mwanya barombi gwita maturene gwitana mantu jegi maisha namba eji representative wa thirikari na ara mashinani bageria kubaritana na baka political class kanya nonto political class no ije iga insight yantu kaneka ba information ireteo to administration ibanenga ibete na ara mashinani baritane kurubara bena are atongerie betu ma chiefs ma chap chief ndenda kubera batethia antu betu ba disability ara mashinani kuchuwe mbinu kenda kithomo giki gikinya mwanka muturo na ara nonto kainge antu bara bena ara mashinani rera bakuigwa Nteto hizi na kinya leo kuigwa limo twikirega na twikararia me ati ukararia nonto imbije mundu aikararia nonto bora arigirwo ngi agikararia ende atije sababu ire atumete akararia Antone Getu FM kumaburi ni nie Edwin Gatobu. Darika ni 11 chia kuruka nyuma ya thaa 3 chia rukiri ngekera kathanta gumbeta Frank Murimi. Na iu nitio Nteto chietu aja Getu FM tuthikirio rintere chonde chande guruku kurukira www.getufm.com